Ja sam Rašajski Javor, inače akademski slikar i ornitolog. Svaka ptica ima svoj specifičan život, naravno, a roda posebno, pošto je selica. Znači, roda je evropska vrsta. Vrsta koja gnezdi u Evropi, ona je evropska vrsta. Sele se ne zbog zime, nego zbog hrane. Ovde zimi nestaje ta hrana, pogotovo insektivorne ptice koje se hrane insektima, jeli? One moraju da se sele tamo gde je klima za vreme ove naše zime drugačija, to je Afrika, jeli? Sve vrste se sele na svoj način, da tako kažem prosto. Neke imaju kraći, neke duži put. Neke idu severnije, neke, odnosno zapadnije, a neke istočnije. To je jedan takav raspored, verovatno, priroda odredila. Znači, ona kreće već sredinom avgusta, a dolazi krajem marta, odnosno počinje sredinom, pa do kraja marta, samim početkom aprila, već 1. 2. aprila, ona polaže jaja. To mora da ide brzo, zato što ona relativno kratko ovde ostaje. U Africi je tako što se sve vreme seli. Taman dođe na neko odredište, ona se već polako, ako ide nazad, u Evropu. Znači, njen put traje 3 meseca. U Africi ona se kreće dolinom Nila, sve do dole. Tako da, pa onda dole imate ona jezera, pa Zambezi, reku, sve do Cape Towna. Do juga Afrike idu uglavnom rode južne i eventualno srednje Evrope. Severne Evrope idu nešto severniji deo Afrike zauzimaju. Recimo, ispod Egipta do srednjeg Nila. Naše, kažem, rode balkanske mogu da stignu do Cape Towna. To je 7-8 hiljada kilometara, ako ne više, sad ne mogu napraviti da kažem. One ne lete preko voda. Da, preko mora, preko okeana. One ne mogu da prelete. Zato imamo 2 selidbena puta, jedan istočni i jedan zapadni. Zapadni je put ovih roda koje žive u zapadnoj Evropi, idu preko Gibraltara. Znači, to je taj Moreus koji je kratak, možete i da ga preplivate, znači može roda glatko da preleti. A drugi istočni put ide preko Bosfora. Tu preleću, i onda se malo u Aziju spuštaju Jordan i Izrael i prelaze malo ispod Sueca, ali taj kanal, taj Moreus preleću i dolaze do Nila i onda se Nilom spuštaju. Pa sad, levo, desno, gde ima tih vodenih površina, močvara i tako, uz samu reku, naravno, hrane se i tu prezimljavaju. Formiraju se jata, selidbena jata, manje ili veća i tako u grupi one su tada jače, zato što ih usput vrepaju razni neprijatelji, grabljivice i tako dalje. I grupe se formiraju spontano. Znate, sve zavisi gde se formira jedna veća grupa, 100-200 ptica, vidio sam i 200 ptica, i onda one polako idu. Pa, kako da vam kažem, Evropa nije samo dugačka, nego i široka. Pa sa te širine se one polako sakupljaju tu jata čine, ali uglavnom kad dođu već te rode sa severa i srednje Evrope, one se formiraju jedan put selidbeni, to je uglavnom Tisa. Uz Tisu se spuštaju dole i onda uz Moravu, Veliku Moravu, i skreću tamo, kako ide tačno autoput preko Sićeva, Niša, preko Bugarske i idu na Bosfor. Sirija, Jordan, Izrael, tu je velika stanica, tu ima jezera i tu se one dugo odmaraju da bi prešle tamo preko Sueca i onda polako se spuštaju Nilom, pa dokle koje stignu. To sad je teško reći, koja jata dokle je tu. One su došle tu do kraja marta, formiraju se parovi, dolaze na svoja gnezda, one tačno pamte svoja gnezda, formiraju se parovi. Ako ne dođe, zato što odvojno putuju mužaci i ženke. Ko stigne prvi, on čeka svog partnera. Ako partner dođe, dobro, ako ne, on nalazi drugog partnera. Najkasnije do 15. aprila jaja su položena u gnezdima. Kažem zašto tako rano, zato što se rano sele i
taj period je relativno kratak i intenzivna ishrana mladunaca bude, tako da one avgusta, stare rode sredinom avgusta, ove mlađe eventualno do kraja avgusta odlaze. Odlaze prvi put, ne znajući gde, ali vodi nešto što je vodi, to još ne znam niko, na odredišta. Ipak tu postoji, kako sam rekao, jedan vrlo strog put, dok se ne formiraju jata, pa krenu uz Tisu, tamo već iznad Mađarske, pa do naše granice i prelaze Dunav na Moravu. To su glavni putevi. Imate sad iz sporednih, recimo, istočni putevi iz Rumunije. Oni se isto otprilike tu ulivaju u naš Banat i dolaze Moravom i idu preko Bosfora.